Ajmo! Treba ništa da se lomi u Crnoj Gori. Ovo je naša skupština i ovo je naša Crna Gora. I oni nas nisu pustili večeras da prođemo do Bijeloga polja i do sjevera Crne Gore. Snimaj, Miško, daćeš nama kasetu, Miško. Snimaj, Miško, za nas, a ne za njih. Da sjever Crne Gore ne bi čuo što mi mislimo da je dobro za Crnu Goru. Tako je! Liberali, ja vas molim, ovo ovdje ne može da koristi nikome u Crnoj Gori, a najmanje nama. Oni moraju da znaju. Oni moraju da znaju da Liberalni savez Crne Gore dobro zna koji je način na koji mogu da nas pobijede. Oni žele sukob. Sukob je njihov način borbe, njihov način mišljenja. Sukob je jedini način u kome mi gubimo. Ja vas, liberali, molim da večeras ovdje ispred Skupštine Crne Gore, u kojoj mi želimo jedino u njoj i jedino na miran način da izvadimo Crnu Goru i situaciju u kojoj se nalazi, da večeras ovdje kažemo ono što smo mislili da poručimo našim sugrađanima na sjeveru Crne Gore. Ja vas molim da shvatite, jer se radi o svima nama, jer se radi o Crnoj Gori, o sudbini svih onih koji žive u Crnoj Gori, da ovo nije način da će oni ova 3 slomljena stakla da dignu do nivoa najvećeg grijeha, a to što su nas tamo čekale naoružane bande, razbojnici i teroristi, neće ni pomenuti. Ono što je važno da shvatimo jeste da je istina na našoj strani. Ono što je... Evviva Montenegro! Evviva Montenegro! Evviva Montenegro! Majska zoro, vojsi reklama majska zoro, majko naša Crna Goro, majko naša Crna Goro, sinovi spod Bog stijenja, sinovi spod Bog stijenja, i čuvari tvog poštenja, i čuvari tvog poštenja. Oni misle, mi to moramo da znamo, mi imamo veliki zadatak pred nama i ne smijemo ga ovakvim greškama rušiti. Oni dobro znaju da samo ukoliko spriječe narod Crne Gore da čuju istinu o tome da Crna Gora može i treba i bit će suverena, jedino tako mogu da nas spriječe. Nema pucanja, nema lomljenja, nema sukoba, jer je to oni žele od nas. Ja vas molim da to shvatite. Sve što budemo radili, treba da radimo zajedno. Nema, i Slavko vam je rekao. Nema toga. Ja vas molim. Mi smo ozbiljna, nezaobilazna politička činjenica u Crnoj Gori. To je važna stvar.
Mi smo svojstva! Mi smo svojstva zbog toga Boga! Ja vas molim da se čujemo! Mi smo svojstva zbog toga! To nije slučajno! Mi u Crnoj Gori nikome ne želimo zlo! Mi želimo da živimo zajedno! Mi u Crnoj Gori ne želimo rat protiv drugih! Mi u Crnoj Gori želimo bogat, normalan ljudski život! I samo zbog toga, zbog svih ovih važnih stvari, zbog svih ovih važnih poruka koje mi nosimo, oni to nama rade. Zato ne dozvolite, i to je najvažnije, ne dozvolite da nas isprovociraju, da nas naljute, da nas navedu na ova 3 glupa slomljena stakla, jer to nije naš način. Ako na to padnemo, ako nas na to prevare, oni su ostvarili pobjedu. To oni jedino i mogu, jer šta oni imaju da kažu poslije svega što su napravili? Šta oni imaju da poruče crnogorskim majkama čiji su sinovi poginuli? Nemaju ništa. Mi možemo da im kažemo isto ono što smo i govorili prije tog rata. Mi možemo kao i uvijek da im kažemo da mi možemo i treba i bit ćemo svoji na svome. Zato vas molim od danas pa nadalje, jedan drugoga uvjeravajte da samo mirno u demokratiji Crna Gora može biti svoja. Majko naša Crna Goro, majko naša Crna Goro, sinovi svog stijenja, sinovi svog stijenja, i čuvari Bog poštenja, i čuvari Bog poštenja, Bog će nam je oltar sveti, Bog će nam je oltar sveti, u njega smo svi Srbija, nije ovo 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 Srbija. Plaćenici četnički, nema mira, dok je bila Ivo mira, Crnoj Gori, nema mira, dok je bila Ivo mira, dok se na nas digli hajku, četničku vam jebe majku. Crnogorska vojska, ovo nije Srbija, ovo nije Srbija, ovo nije Srbija. Kralj njegova na umoru, blagosilja Crnu Goru. Kralj njegova na umoru, blagosilja Crnu Goru. Pomogavi Sveti Đorđe, nemojte neko pa dođe. Pomogavi Sveti Đorđe, nemojte neko pa dođe. Nome noste na Cetinje, gdje su naše sve svetinje. Nome noste na Cetinje, gdje pala vlada u svetim tornada. I suverena Crna Gora je svalena, al će biti suverena. Slobozi soli grda, umrda je vjere tvrda. Mi smo momci soli grda, u nama je vjera tvrda. Ostavke, 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 ostavke. Bando Srpska, bando! Izlazite! Dok je
Kažem, hoću da vam se obratim sa nekoliko riječi. Kao što vam je poznato, mi smo bili krenuli da sasvim legalno prijavljenu tribinu, najavljenu u okviru mogućih demokratskih izbora u Crnoj Gori, održimo u Bilom Polju. Čeka nas put također i za Ivangrad. Činjenica je, i bili smo svi svjedoci toga, da je u kombinaciji policija, vojska i paravojska. Molim vas, da nam je put bio blokiran, da su nas čekali u pancirnim košuljama sa kalašnjikovima i sa bombama i da naša... Nemojte. I da svi naši pokušaj da se to riješi na legalan način posredstvom službe unutrašnjih poslova nisu urodili plodom. Dakle, ova služba nije bila u stanju da raščisti taj put kako bi mi mogli proći do Bijeloga Polja. Iz toga razloga, iz razloga izražavanja svoga ogorčenja, svoga bunta i istine da ti izbori u Crnoj Gori neće biti pošteni, jer na koji način može Liberalni savez da dođe do istine, da se obrati ako si na taj način sprečava? Ja bih vas molio sljedeću stvar. Mi ćemo ovoj vlasti postaviti određene zahtjeve. Ovo smo došli ispred Skupštine Crne Gore da se na ovaj način toj vlasti skrene pažnja, da sa nama više u buduće neće biti šale. Još jednu stvar da vam kažem, napravili ste danas jedan potez koji mi se nije svidio, koji ne treba da radimo jer će ga upotrebiti protiv nas. To je lomljenje ovoga stakla ovdje. I napravili ste jedan drugi istorijski, po prvi put se ova zastava našla. Potrudit ćemo se. Liberalni savez će se potruditi da ta zastava i dalje tu ostane. Sada bih vas zamolio za to što će glavni odbor Liberalnog saveza Crne Gore već u toku večeras imati svoju sjednicu i ovoj vlasti postaviti određene zahtjeve oko kojih će morati jasno i precizno da se izjasni, a mi ćemo vas o svemu tome redovno obavještavati. Ne nalazim za shodno niti za potrebno da više se zadržavamo na ovom platovu. Ja bih vas sada zamolio da se fino raziđemo, ali da budete, gospodo, sretni na svaki poziv koji vam se u sličnom nekom putu i u smislu uputi. Još jednu stvar, molim vas, još jednu stvar. Pošto kažu da ono Viva Montenegro nekome para uši, zamijenite to sa živjela Crna Gora da im ne damo, znači. Da nam i to ne zloupotrebljavaju. Dakle, živjela Crna Gora! Pravac, molim vas, pravac u autobuse, razilazimo se sa ovoga platoa. Idemo dalje, ići ćemo dalje. Niko nas neće zaustaviti, nema tih barikada. Ni bijeli horlova. Živjeli.